Tesa ka jikli bakado ipi golong ba. Hatu la kata snem pila dan shabar jong jela pi dan kata jing ang lot jing tang wa wan pai sega jela pun tre sega jela me la sebagi kasi ka kara junga ari kara Karnataka ke kecik kuah pan wan pai biang pan tre sefe ispo state chumi pan tre ispo ka ri khasi chumi ka don bek re done pergi administrative issues marka kara junga ari kara Karnataka but larang awan deputation tu ngalapan wan tak mo sansne amla wan change kara junga na po Karnataka kara po Assam ke kara dan re kecik kuah kamu fi ka don bek man ka por hi nasi perkhatu ba lese boleh kamla pan longnya pangan penkelai kara junga pangan wan stay But thing like Renru, and they ke ba kamjing jar, but kan simport. Dan they ngadon ka cipokat ru, pa let's say abin sistem asnem, and sawan stage po, mereka as a shim deputation. Let's say sa pan deputation, cikina yung central agencies, but and sawan stage po mereka ban tray nomor, kuai ban one stay, kuai kunjungan taruh kan. Sa sistem asnem special nomor kapit ke terai kasih lejong makam ta keren kasih andre keren kasih tambatnya te subuh ledan ya sa stay ke tempit asu ikan ka emlang salang kasih jumi kan tip ya culture kasih jumi te makar kapit terai nomor ngam kwa ba kun jengam tu la shai la dak la he kan su he kam tip ka culture lejong kan kam tip ya jenglong terai lejong nomor ha ba do la rang ilang nom norung de ban sarong ya ke kepada keterai jeng menjadi komplit ya ke jenglong jeng ke kamtam habis pek minta hanu pay minta le ni buan pak ni kena meminta kila klet ya ta ke jenglong terai juki kila klet ya ta ke singkai jongki ancestors jeng bong ma kim kemas kita kila sarong ye kiwi pat ke kami le kata la da pi sultanat pan le nem pai kamle le ngamdan super sha kita are hawa khadu te ide borbo pan sarong shwai te tong ke nan kata ngam one street number punchungaru tip ke kata ka jingang raj ka ke culture Phin sayo ban pej ya ka full interview ha ka artarik banai balai arajar opsan ha ka por Janmiet